Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat ini pai mentasya Khubor naga Jylla. Haga step jangka khandru Tarik Naiwieng arajar posau talap ia kemet yap jeng wayurang bak beriau negetra jangka jengking duar kesut kebadan Hari Boy District hagelinti village Boy Rempong. Hadu minta umpat diolum jingtip kebabenya kerteng berkerja kasa jeng urang ba hendela suba bulahap hakapor menmiet batla antar ru ba urang ba udai buan naga tamasa cherry blossom. Ketuk-tuk kebadan registration number ML Not Sun AD Not Sun Hendrio kelasya tendra haga kali escort lebih kali kebestenra ni kihan bertemu menlej cherry blossom kini gajingja kelaja haga seni sedang jangan tamasa cherry blossom kata kat Tarik Naiwieng arajar posau berkini kelaja haga por sanchiteng lani dulu najan min. Presiden Kenehu Teachers Association Professor Lakon Kema ulakeno bergajing Pyrthei jong Vice Chancellor Professor PS Jylla berregistrar Omkar Singh telah persyang penlong ke sekolah ba Nehu ke WhatsApp University nomor belajan barok kikam nasyupin nyat bet tangling ba ke WhatsApp. Kisah melapuli bagi nengkai jong ke sekolah ba North Eastern Hills University hakajan met ke sengi thoding ke Tarik Naiwieng arajar posau kelap yang burom yu senior most professor jong ke sekolah ba Nehu Professor N Saha ban Shimti Shipor mu Vice Chancellor in charge hadim mu Vice Chancellor Professor PS Jylla ula Shim Shuti. Professor PS Jylla ula Shim Shuti earn leave haka Tarik Naiwieng arajar posau bat pentip ru bun Shim Shuti biang naduk ke nyotrek haduk ke kedai Tarik Naiwieng bat pentip ru bai gajing Shim Shuti andang la ban penjalan syuk-syuk pada don kam. General Secretary jangan North Eastern Hills University Student Union samna tunihu kharsati haka Tarik Naiwieng arajar posau ulom ke union kenempat penkut satya hingga jengki syak tengan kat baka Ministry of Education ke Sorkar Pedeng keempat weng yu Professor PS Jylla nagasyuki Vice Chancellor. Habakaran hingga jengalang pedang buram yu Professor N Saha kumu Vice Chancellor in charge bersyipor usamna tunihu kharsati ulakin tho hingga jeng Shim Shuti haduk khatsan sengi jong Professor PS Jylla daga bayat lat yakarai jeng Ministry of Education ke Sorkar Pedeng bancu Shim Shuti hi dalade kerana perkhat syu ik kendum kendram kila jah hapok ke sekolah ba Nehu. Presiden jang Federation of Khasi Jaintia and Garo People uba dondi Cliff Kongset ulong bagajing lep ha yak emlang kesalang kediban sedang syua nalade badala ke jong yeng kesam. Yakane uba dondi ulepen pau habakran hagajing alang pentemai yak dong ketkam jang Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills District nagabenta ka samoy trekam jong usnam arajar posau hadu usnam ajar ponyo hagajing alang belong Havani Hall St. Peter's Pending Ray Nongstan. Kinong ketkam bathamai jong keseng kilong uba pensyai kharbani kumu Presiden berbak Willis Aim kumu General Secretary lembat kiwe de kinong ketkam rengkat ke dekhot jong ke Executive Committee bathamai. Kumba julong man usnam ke Shillong Press Club hakakan Tarik Naiwieng arajar posau kelara ke yak sengi berkerpang jong kinong patai Khubor Jylla ni ke National Press Day. Haga ni sengi Menteri rang ba ke Jylla ukon rak ke sama lawan menshim yak benta kumu Kongsan Commissioner Secretary Keterangan Directorate of Information and Public Relation Vijay Mantri hagajing don Director lembat kinong thok Khubor. Mentap inya pai syiki Khubor na kelengkeri. Ukli do jong keseng Shiro Mani akali dal usuk bir sing bedal ula rezaino kumu noyelam jong kani keseng. Ula pai ke shiti rezain jong u syak working committee ba ula penparu bokwa ban shimtino kiwe yakam nong yalam. Kani keseng kenjir kinong yalam bathamai jongka hak Tarik unok pra mentausnam. Menteri rang ba berim jong ke Delhi Arvind Kejriwal ulom ke Jylla Punjab kani ke nuksa babhai ki wepat ke Jylla hak biadai ba ke jing aikam sarkar yagi samla. Ulakaran yakani hak jing alang basam shithi thung kampulet yaki syajar news pa sapun rengut ke samla. Kejriwal ulong ba haduk menta ke sarkar jong ke Aam Aadmi Party ha Punjab kala thongkam haduk sabu prahajar ngut ke samla bat ke rungkam thongkam ru kolong ke khoj ke basuba. Ki pulit lalap salai tli ki medyap Najiram District jong Jylla Manipur
Langit bagi ni gidei na pedeng kin drungut belajar ngai ya ka lalap lut barok ya ka met jongki. Lalap ya barok drungut ki met yap na ka wak jiri bat lara iki Shasilcha Medical College. Barok kini gibriu gidei na ka jai benre maitei. Sangut gile no mawis kelaklan yap haga jinga siat bak shipai haga klau berben haga than abuchmat Narayanpur district jangan Jylla Chhattisgarh. Shipai kerit ban kendra haga diga klau haga pon ru bijimen step kejinga siat klane kumasan kenta AA. Kidan kumbaat pongut AA gile no mawis haga diga klau kat bak shipai pat kidan hadu syaja sauspa lab kendai ngut pat haga diga jinga siat arngut shipai kelamen sau. Ke Presiden Jongkeri India ke Draupadi Murmu buat Menteri Jangatan Yadari Rajnath Singh kelepen pau ke jing sngolem halo ke jing ja peluding ke beja neonatal intensive care unit jangka Maharani Lakshmi Bai Medical College Jhansi haga Jylla Uttar Pradesh. Kidan bonu ki Kylleng badang syukha di wilayah pat mensau haga ni ke jing peluding. Kadau jang ke jing peluk ke ni ke jaga sumar yaki Kylleng ke ni ke jing thot ke bording elektrik. Mentah paknya phasha ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Council of Islamic Ideology Jangkari Pakistan kelepen menang bagi jing bendan kam ya ke virtual private network lani ke VPN kiri ke jing lek persya ya ke nyam Islam. Ke VPN kiri ke baju bendan kam dek million ngut ki beriu ke baju lek internet Pakistan hadir muka sarkar kala khang ing social media ba pher. Ka sarkar Pakistan kelab bahak ke VPN kidan bonjat ke jing kenthok persya bagi jing ben ya ke nyam Islam. Nyungut ki shipai Pakistan leklen yap bat khasan ngut klamen saw ke jing yar thma kinsan ki le no hakatem jong ki shipai hakathan kalat ke badan habola sechan province. Ki le no ki bla yar thma ki shipai ki de khot jong seng Bolaj Liberation Army. Kini gajing yar thma ki le no kini gajing put jongki namar gajing ai biteng ki shipai ban kendra le no haki benta ba pher jangka Pakistan. Kino shong haki sor ba pher jangka Australia la phet kra na lagi ying sa jongki namar gajing pur keding ke bashir khai. Ka sarkar kala hukum kino shong bagi ben mi no marmar ba kim dei ben penslam namar keding la janpoi shing sa jongki. Ka sarkar kala pha di photli kali lebding hakwei bekwei ke jaka. Presiden berang syusha je jangka United States of America Donald Trump lejiat ki arngut ki ofisar larang babha jangka US bikin pet yakatan patai Khubor jangka White House Trump kwa bikin ki arngut ki ofisar larang ba kin hab ben penstet ben patai yaki Khubor ki bashisha kana ki Khubor balam ler kin yo alat ban sapriang shapang ka America dan shapang ka sarkar. Uwe na ki ofisar ki Trump ula thong ku Director of Communication udi Steven Chuang. Keseng jong Presiden Jongkeri Sri Lanka wa Anura Kumara di Naiwieng ke National People's Power kala job keput hak election syakayeng darbar thawan Jongkeri Sri Lanka. Ke NPP kala job shispa san kendai ngut ki MP hakayeng darbar ke ba arspa apusan ngut ki MP. Kasien shong darbar ke ningkong jadi dekhot bathamai kendai kat poitrik Naiwieng. Ke Iran kelakran syai bukan kershan ya ke nukunu karai bagi sarkar Lebanon Kashim khamtam ban pentrekam ya ke Security Council Resolution syajar news pa iwe. Ke Iran kelapen pauru bakandang ya biteng ban kershan ni Hezbollah namar bagi itu ya ka kum ke kinhun ke yakun na ke benta banyada ya lakari. Begitu Kylleng Khubor hakimat kimat Khublei.